dobro znate, bio je vaš gradonačelnik, bori se za našu poljoprivredu svaki dan, ali dalje se bori za Sremsku Mitrovicu. Bori se dalje za Srem svaki dan. Pitala sam ga koliko je vane danas nezaposlenost u Sremskoj Mitrovici. Danas je nezaposlenost ovde 7,8%. Danas je nezaposlenost u Inđiji, pitala sam i Vladimira Gaka, kolika je zaposlenost danas u Inđiji. I tamo sam bila skoro, otvarali smo jednu fabriku domaćih investitora. Danas je nezaposlenost u Inđiji 4,1%. To je niže od evropskog proseka. To pokazuje da možemo. I posebno Srem treba da povuče i povukao je. Ali nije bilo uvek tako. I vi se setite, do pre par godina nezaposlenost u Sremu bila je oko 39%. I zahvaljujući tempu koji je Aleksandar Vučić nametio. Zahvaljujući disciplini koju je Aleksandar Vučić nametnuo celom timu. Zahvaljujući tome smo mi uspeli tako relativno brzo da preokrenemo sudbinu Srbije. Da Srbija počne da pobeđuje. Vi ste videli kako se zatvaralo Mitros, kako se zatvaralo brodogradilište, kako se zatvaralo čitav niz fabrika u ovom Sremu. I videli ste onda ponovo, kada se radi i kada se veruje. Kako se otvara i taj Mitros, i kako se otvara brodogradilište, i kako se otvara Sremski, i kako se polako dan po dan Srbija podiže ponovo na svoje noge, i kako ponovo idemo naše bendove i dovodimo naše partnere iz inostranstva. I reći ću vam zašto. Rekla sam to, čini se da skoro svakom od ovih skupova na kojima smo podnosili izveštaj građanima. To je pre svega zato što je Aleksandar Vučić i kao predsjednik vlade i kao predsjednik Republike borio se na svakom mestu. Nije bilo posete stranog zvaničnika u Srbiji, a da on nije predstavljao potencijale za